عبدالرحمن قاسملو، موسی عنتر و کامران علی بدرخان. سه کسی که در دیروکا کردان آنیز دا خودیجین گلک گرینگن. او هر سه کسان در تیکوشین آزادی ملتا کردا خودیجین به قدر و قیمتن. اولو ما جی گلک آلیان و دشون هف و دنابر وان دا گلک خالین هف بار هنه. لیا هری گرینگ تکیلی وانن که او خال مخابن زیده نایزانین. کامران علی بدرخان یک نوین بدرخان بگه میرکتیا بوتانیه که امپراتوری عثمانیان در چارچوبه سیاست دشبریا ریوبری خواسری کردان دا و میرکتی به ظلم و زوری در سال 1847 دا جهولی را کربو. گوری امین علی بگه کامران بدرخان برای جلدت علی بدرخانه که او جبر کد و خبات خواه یه نسر دیروک زمان و سیاست کردان همه جعالی همو کردان و تیناسین. کامران بدرخان گوری تی قبول کرن ده 21 تباخه 1895 دا لستانبول جدایی بیه. زاروکاتی و جوانتی وی لوی باجار درباس بیه، لبر پرورده بیه. ده سال امپراتوری عثمانیان هلدوشیه دا لستانبول دقادا حقوق دا پرورده خواه تمام دکه. لو ما وک پارزیر جی تی ناسین. ده سر سالن 1920 دا وک برای خواه جلدت و گلک فردن ملبات خواه او جی مجبور دمینه که استانبولی بترکینه. لورا کار و خبات نوی یم بو ماف و آزادی ملتا کرد جبو دولت ترک آنو سوچ بو. لو ما در حقیوی دا حکم ایدام هاتبو داین. کامران بدرخان درباسی آلمانیایی دبه و دبل شرط و مرجن زور و زحمت دا جعالیک و پرورده خواه یا پسپوری لسر حقوق ده دومینه کوشون دا دبه خودی عنوان دکتوری جعالیک و جی بو ماف و آزادی کردان این تید کوشه. کامران بدرخان 1930 دا دچه سوریهی و کار خواه ین سیاسی و ادبی لور به هفکاری برای خواه جلدت ده دومینه که جلدت چند سالان بری درباس سوریه ببو و حیا داوی عمری خواه لور ما بو. demek وک سروکی رخستنا خوی بونه چلاک بو پشتی 1932 آنجی تایبتی لسر زمان و چاند کردان گلک خباتین هجا پیش خسته بو کووارا هواری یک شوان خباتانه. نویسین کامران بدرخان جی ده هواری دا هاتبون چاپ کرن. لی demek شون دا کامران بدرخان درباسی بیرو دیده به. لور کووارا بنابی روناهی چاپته که و گلک بر همین هجا ین در حق سیاست چاند و زمان کردان دا آفرینه. 1948 دا درباس پاریس فرانسای دوه کار و خبات خواه لورد دومینه. لزانینگه سوربونه ده بیش از زمان روشلاتی دا لسر زمان کردی پرورده داده. کامران بدرخان 1960 شوندا ده به نونری کارین دروایی یه پارتیا دموکراتیکا کردستانه که سروکیوی مل مصطفی بارزانی بو. لوما دقادا دیپلوماسی دا گلک خباتین بارکش و گرینگ به جیخانیه. کامران علی بدرخان جسالین داویین عثمانیان حیا داویا سالین 1907 لستانبول کردستان سوریه اروپا و حتی لامریکای به سالان بو ماف و آزادی نتویا کرد خبتی و 1978 دا کوشا داوی کرد. خباتی نوی ین سیاسی بگمان بو کردان میراته اکی به همپانه و هر وها لپیخوه گلک بر همین هجا ین بوک چاند دیروک و زمان کردان هشتیه. عبدالرحمن قاسملو ده 22 قانون 1930 دا لباجار رجلات کردستان اورمیایی حاتیه دنه. و دمی لایران رژیم شاه بو و سیاست شاهشی وکی مصطفی کمال ترکیه بو. وکی ترکیه لایران جی ماف و آزادی نتویا کرد ندهات قبول کرن. ین دخوازا مافی خواه دکرن جی به توندی دهاتن جزا کرن. و دمیل رجلات کردستان کسی بو تکوشینا کردان ریبری دکر سمکو آغا آنگو اسماعیل آغای شکاکی بو و او جی سالک بریا جدایکوون قاسملو جعالی ایرانا دجمن ملتا کرد و حاطبو قتل کرن. آنگو دما سروکه که کرد جعالی ایرانی و حاطبو قتل کرن سروکه که دن کرد حاطبو دنه و وک ایرونیه که دیروکی بارکشه هر دو جی خودی همان عقوبته بود. قاسملو دما هین جوان بو و پرورده خود دوام دکر لروجلات کردستان بویرین گرینگ تقومین و تکوشین آزادی ملتا کرد بر ریوبریا قاضی محمد گیشت بو آسکی دیروکی
و قاسم رو جی وک جوانکی ببو شاهدی اعلان کرنا دامزراندنا کمارا کردستانه. مقابن او بویرا دیروکی خودی امریکی دریج نبو تنه 6 مهان لسر پیانما. شوندا کمارا کردستان تیک چو و قاضی محمد به 2 کسی دن را حتی داروه کرن. لوما قاسم رو ده همان دمه دا شاهد وان بویرین دراماتیک شی بو. او ترجبه رش و تاری بو ملتا کرد بو سدما ایشو علمه لیل آلیدن جیان بردان دکر و قاسم رو جی بری خواه دابو اوروپای کو جبو روژین پیش و او ری گلک کرینگ بو. وکی گلن پریت گوتن وک جوانکی سوسیالیست قاسم رو بری خواه دابو دولت سوسیالیست چکوسلواکیای و لور پرورده خواه دوماندیه. راستی بریه چوینا چکوسلواکیای قاسم رو چبو ترکیه و بو دمک کرد لور شرط و مرجین پرورده جربانده بو. دوی قناخی دا ریا قاسم رو و موسی عنتر و کامران علی بدرخان گیشت بو هفدو. گوری موسی عنتر گوتیه پشتی جربانده را استانبول قاسم رو به وسیله کامران علی بدرخان درباسی اوروپایی بیه شوندا لزاننگه ها پراگی پرورده دیتیه و پشتی پرورده خو لهمان زاننگه بیه ماموسته. قاسم روی گلک زمانان زانو بیه و لأکادمی سرکفتی بیه ده سال 1968 دا ودگره کردستانه. وگر اوی تقابل پشتی 20 سالان زیده تر آت تکشوینا کمارا کردستانی دکه و قاسم رو ادین جوانه. مرو وکی تیراخوی کامل و زانیاره. ده همان دمی دا تکوشینا کردان پشتی شکستنا محبتی دیسا زندی بیه و قاسم رو جی دوه پرچه اکی وی دمی و ده سال 1973 دا دوه سروکی پارتی دموکرات آ کردستانه. آنگو 27 سالان شون دا پیورا پیشوا قاضی محمد هلدگره سرملین خواه. ده سال 1979 دا لإیران رژیم گوهری ملیان دستلاتاری شاه زوردار و دیکتاتور هلوشاندن و دستانین سر دولتی. لیو ملیان جی قاسی شاه زوردار و جبروت بون تایبتی جی ده خیلا سیاست دجبری کردان دا ده نوبر هر دو دجمنان دا تو جداهیه که تونه بو. اینجی تونه. لگل وی راستی هم ده دما شورشا ملیان دا هم جی ده دما شهر ایران و عراق دا که نوبر سال 1988 دا دیان کربو لی ایرانی و روجدات کردستانی بو کردان ریل بر درفتان و بو. دوی دمی دا یکش ریبری کردین روجدات چی قاسم رو بو. پشتی گلک شهر و پفچونان ایرانی داخوازا مذاکره کربو و لوما قاسم رو چبو ویانیا آوستوریایی. لی دراستی دا درد ایرانی نه مذاکره و گفتگو فلان بو. رژیمات دجمن کردان دی سال پی قراشی بو و مخابن های قاسم رو جیتونه بو. لوما ده هفدیتنا برایدر ایرانی دا قاسم رو دو حوال نوی راستی ایریشکی چکتاری آتبون و هاتن قتل کرن. به آوای ایرانی قلاشیا دیجی سمکو 6 سالان شوندا ایجا دیجی قاسم رو بکارانی بو. البته ایرانی نکار بو به ایریشی تکوشینا کردان به داوی بکه لی داربه اکی مزن جی لی خست بو. او موسی عنتر به گلن پریت قبول کنن کو ده سال 1920 دا لنسیبی نهاتیه دنه. ده زاروکاتی و جوانتی خود دا بو شاهد ظلم و زورداری لسر کردان آ دولتا کمالیست. جبروی دولتا نو هاتبو دامزراندن و مافو هبونا کردان به تمامی رد و انکار دکر ریا موسی عنتر هند سری دا دیار بو. لوما هند خورتانیا خود دا هاتبو بنچاف کرن و اشکنجه لیکربون. البته ویر نبو بو سدما توبه کرن و پشمانیا موسی عنتر. بلاکیس وی ترجبه هانه موسی عنتر جوان هین زیدتر جبو دوزا مافو آزادی کردان به بریار کربو و هر سالین چوین دا ناوی هین زیدتر درکته پیش و لوما بو یک جستیرکن کردان. موسی عنتر روزنامه‌وان و نویسکارکی به تجربه و زانیار بو. لی یا هری گرینگ بریا هر تشتی آپ موسای کردان بو. لوما موسی عنتر هر تم بو بلایکی مزن جبو دولتا لسر هیمن انکار کرن و کشتنا کردان هاتو بو دامزرانده. ده سال 1940 دا 1950 دا 60 دا 70 دا 1980 دا و چند سال اول 1990 دا به دهان جران هاته بنچاف کرن، اشکنجه لیکرن، دارزاندن و کرن زندانان. اما جبر همو دوزین تیل زانین این دیجی کردان هاتنه وکرن هاتبو دارزاندن. لوما جارکی وها گوتو بو.
Ez şahideki zindî yê her tiştên 55 salên Tirkiyeyê me. Em tenê şahidekî na bersûcim, mahkumum û dozgerim jî. Rastî jî jiyana wî van gotinan zêdetir piştrast dike. Mirov dikare bibêje ku jiyana Musa Anter di heman demê de hikayeta meseleya Kurdan e jî. Emrê wî di nav doz û tekoşîna maf û azadiya Kurdan da derbas bû. Her tim derd û kulên Kurda anî ziman û nivisand. Ji bo çareseriya meseleyên Kurdan ket da. Lê di dawiya dawî da di 20 îlona 1992 da li Amedê ji aliyê hêzên kontrkerî la jî tema dewleta Tirk ve bi qelaşî hate qetilkirin ku ew 72 salî bû. Anter jî wek Kamran Alî Bedirxan û Abdurrahman Qasımlo mirayeteyekî bi romet a bo têkoşîna mileta Kurd li pey xwe hîşt. Her wiha xwedî berhemên gelek hêja bû ku ew hemû bo çand, dîrok, rojnamewanî û zimanê Kurdî xwedî cihên bêhempanin. Di sed sala bîstan da ev her sê kesan piranî di heman demê de lê li cihên cuda bo maf û azadiya Kurdan têkoşiya bûn û emrê xwe bo wê feda kiribûn. Tişteke girîng giyatin jî ew e ku têkiliya van her sê kesan jî bi hev re hebûn û li ser hev bi bandor bûn. Mixabin ew xala gelek girîng zêde belkî hiç nayêzanîn. Lê têkiliya van her sê kesan ku ew di heman demê de lê li cihên cuda bo heman dozê têkoşiya bûn, taybetî ji ber van du xalan gelek girîng e. Ev têkilî hem ji bo têkildariya têkoşîn û berxwedana Kurdên di bin mêtengeriya dewletên cuda da hem jî bo famkirina belavbûn û bandora netewperestiya Kurd bi tevahî gelek watedar e. Piştîvan Kurtê agahiyan na jî em ê bala xwe bidin ser têkiliyên van her sê kesan û em ê bibînin ka ew têkiliyên wan çawa çêbûne û çi encam dane. Raste rast ji bîranînên Musa Anter ez ê neqil bikim wiha nivîsiye Musa Anter. Du birayên Kurdên Îranê ji Urmiyeyê li Stenbolê dixwandin. Hüseyin Qasımlo li wargeha xwendevanan a zanengeha teknîkê dima û li wir dixwand. Ahmed Qasımlo jî li fakülteya tibbê dixwand û li cem min dima. Texmîn dikim ku di sala 1945 da bû, rojekî Hüseyin zarokekî pak û delal û wekî cinan anî cem min û wiha bi min danasîn. Bek Musa ew jî Abdurrahman e, birayê me yê piçûk. Abdurrahman Qasımlo wê salê li Îranê lîseyê qedandibû û bo xwandinê hatibû Stenbolê. Xortekî gelek hêja bû. Ji her aliyê wî de enerjiya civakî diherikî. Her du birayên wê Ahmed û Hüseyin wisa nebûn. Hîn zêdetir dilên wan li ser çandê bû. Abdurrahman dixwast sosyolojiyê bixwîne. Min li wir qeyda wî çêkir. Li wargeha min a xwendevanan dima. Tenê li wargehêna bilî demên dersan jî li gel min bû. Bi agirê Kurd û Kurdistanê dikemilî. Qasî 4-5 mehan şûn da fakülteya edebiyatê vala hesiband ango neaciband û ji nû ve dest pê kir. Di her fersendê de ji min re daxwaza xwe ya çûyîna Ewropayê digot. Wê demê mala xwişka Kamran Alî Bedirxan Meziyet Bedirxan Şîşliya Stenbolê bû û ez û Kamran Alî Bedirxan jî her îniya awil a mehê li ser telefonê bi hev re diaxivin. Rojekê min xwesteka wî xortê ji Kamran Bedirxan re got. Wî jî got, hay bişîne kurê min, ez ê li vir jê re bursekî peyda bikim. Dema min mizginî da Qasımlo gelek şabû. Lê min got şertekî min heye, eger birayên te qebûl bikim. Wekî agir bû. Hema wê şevê her du birayên xwe girt û anî cem min. Birayên wî jî gotin em qebûl dikin. Lê gotin pereyên wan tune lazim e ji malbata li Îranê re binivîsînin û şûn da ew ê wî yani Qasımlo bişînin Ewropayê. Min ji wan re got ez ji we pere naxwazim. Çi lazim e ez ê bikim. Eger birayê we ye birayê min e jî. Abdurrahman di demek Kurd da peyda xwe ji fakülteyê rakir, ewraqê xwe girt û me wî li gara Sîrkecî li trenê swar kir û şande Parîsê. Tabê şerê duyemîn ê cîhanê bi dawî bibû. Piştî Abdurrahman çû Parîsê ne ji hêla îlmî ve ne jî ji hêla polîtîk ve têkiliyên xwe bi min re nebirî. Li vir bû xwedî zimanekî xweş û şert û mercên baş. û him derheqê aştiya cîhanê da him derheqê pirtûkxane û navendên îlmî da tim ji min re nivisî û min agahdar kir. Kamuran Beg jî heyranî wî bû. Abdurrahman jî li gel Kamuran Beg û xanima wî ya Polonî gelek rêzdar bû. Kamuran Beg wî wek ewladekî xwe hesiband.
Kamran Bek ji ber ku xalê xanima min bû, her tim ji min re digot xwarzê û rojekê li ser telefonê ji min re got. Kurê min, ji ber ku zarokekê min tune bû, ez li ber xwe diketim. Lê te û Abdurrahman vê kemasiyê li ser min rakirin. Niha gelek bextewarim. Eger bimirim jî çavê min li paş namînin. Ew bo min îltifat û şerefa herî mezin a dinê bû. Ez nikarim ku wateya vê şerefê bi gotinan bînim ziman. Piştî vê îltifatê min xwe her tim wek kurê Kamuran Bedirxan hesiband. Bo şerefa wî biparêzim, heya ji destê min hat, ez xebitîm. Hîn jî şexsiyeta wî ya bi şeref bo jiyana min rêber e. Dikarim bibêjim ku para şîretên millî yên Kamuran Bek li min kiriye zêde ye. Ku ez heya niha wek polîtîk û exlaqî li ser pêyan mame. Eger hûn bala xwe bidinê, Abdurrahman jî li ser heman xetê ye. Lê şansê wî ji yê min zêdetir bû. Lewra mirina wî bi şeref bû. Eger şansê min hebe, ez jî wekî wî di rêya gelê xwe da şehîd bikevim. Ew ê bo min bibe xweşî. Abdurrahman îro di nav gelê xwe da wek alekê badibe. Şerefa herî mezin ma ew nîne. Musa Anter wisa nivîsî bû derheqê têkiliyê xwe û Abdurrahman Qasîmlo û Kamuran Alî Bedirxan da. Musa Anter mirina di rêya doza maf û azadiya Kurdan da bi şeref de hesiband û dixwast li wî jî bibe nesîb. Wa jî bû. Tiştên bo Abdurrahman Qasîmlo nivisandibû gotibû, îro bo wê jî derbasdarin. Ew jî di nav gelê xwe da wek ala rengîn badibe, wek stêrkekî tim û tim diçûrise. Rihê her çiyan jî şad bin.